Nabo akari baria bathirungirite irandi ria Ndaitho wodine ya Mugwe ni bambirite kuona matunda kumania na irandi riri kinya kethira gwa kagita rithiritwe riri kaumuka ikubia akari mono ana banini. Akari babanande ni bambirite guciarithia makuyu rujine rwa irandi riu untu butumite bambiriria kugwatia makuyu ja kwendia na kinya ja kuruganja ciao. Iba kuromba thirikari kubatwaria gwitura muthetu ntere cia irandi reu iria chitigichire ugwati kire uturo na kinyabo akari. Samuel Gaishima ari na rugono ruru rwa mwanya. Mianka ya gumbereni irandirira Ndaitho wadi ya Mugwe rigitwe riri iria ria Kauriro araririte utoro bwatwana tuthatu tugichugia kubutira rujini rura rojurirwe Imburaku nyuma ya mukandarasi kwenja maram na gutiga atakunikirite inyariru amana ugwinde akari baba ibagarurite irandirira wati gutwika kaumo kawira kiribo arabambirite kundi kya urithi bwa makojo rujini ruru kuri kana kamwe gakwirire na baria mwena uria kwinje marima mau na tungi twakuira guku twiri koguo antu mathatu ni akwirua twacire twone no ni resource kuthii ugu kurogu twathie samaki cia cerua nicio ino mukona ikundi gikiracite kuruta murandi ura wambirwe ukurukira utethio bwa waziri wa tene wa untwire na marama tuthiurukirite wa thirikari ya county Abraham Maruta urabari ungite nterino kuona ara murandi ujo ukinyite bari na Professor Erastus Njoka na ukite nuntu akuona bura samaki cie karibaba na tukuga tugaciongerera tutauga marimani mau mangi tugekara nthi na atongoria tumenye ni iriku ingibwira uko tabura ino ibwite imbije kwe marinya maingi mare around Chuka na mare around tukigweta kinya chere no turi munde kuri maria maingi mara maruthiru murungu na ntugia mbere nkujira nthiete ko muchoro akwa Ndaitho ndaithira ruji ruingi muno ndi waziri wa ana na untwira bwetu nonto riru ndari chairman wa Aquaculture Association of Kenya ndene ya Tharaka Nithi County ilo ndauririe Ndaitho ethi buri na ikundi bomba kwigwa bukimenyera no twambanirie na gika bwathungiro na ningo kene munde mbojete gukamata samaki ya kiro chiere amanogu akari baba ibakuria thirikari ibatetherie kwirigira kiria giki nuntu wanaende no watikire akari tonkiromba thirikari etwecireria bore nkifenswa wegwa ni marima tamara maulaga ciana gwacoka gukamaranirua iria tarere tutibati kwariria tukiugagire kurira na retairi irige mbeche iri kura ndene kinya ya county government kai kuria mbeche igana ngiri magana mathatu ichikwiriga antu agukarikia buru nkuruki ibakola na mikira wamba wa makojo braba kuga ibokuthi mbere utugo nuntu bakwaga rwego kinya twandika antu mauturarije chamakino nuntu antu gucakia ku utuko ukegwa bombe ka thirikari rezo tetherie Professor Njoka na bapete wira nebo kubatetheria gukiria urithi bobo wa makojo amona urimi nterino. Our future plan ne tutweke sako ire tukabota ukobithania mbeca nikenda tubota gutethania as community irima riri nirikwenda rimenyererwe ria riu rikumera ku kurikiria gitagwa hyacinth kithukagia runchi tagira kiari Kisumu na kungi riu karia kaumirira gakarutwa baba bati kugia na pipe nene muno ya runchi rumite guntu nikenda runchi rutikathire rwithirwe rwicurite rwakinya ku kunene na rwakinya ku samaki ciikirwe na ngurubu ino register na yuria thirikari imetethagie giria ebinda rimwe gakinya magina chuno Professor untubwa mbere burando bomba kuromba tutetheria antu baba mbura ino yeyete itwekere antu baba fingerings 5,000 to 10,000 batege baujurie ndoti yao baujurie ndo wa muji wena ndo chamaki 5 6 10 nkiripotera Weru TV kuma ntere cha Ndaitho wadi ya Mugwe mbeta wa Samuel Gaishima.